Ko CPU fanau ke central processing unit o hange pe ko ata mai o computer. Pe ko mahino ipe ni ngaue ko mahino ifogi e computer. Sai tau ki tau ange tapu ni CPU pe tau fakamatala'i mai ange ke tau siang ko hame u hoko I loto. Te whatonga I ko where te wai ke he una whi tuku holo ngai fakamatala'i he loto'i CPU. Kelas CPU en ugui ko ono ni manoa wa pe au ngau e por tu mo kamatoa no fa. Pe mo ngai programa ke hange pe ngai programa entertain. Pe ko ki fkatata ko en no ni manoa wa e ma uia online e visual no ni manoa wa.org. Ko CPU ko to be o ia e fo iwai a ko ne mo ui mo mate fo time tau ke to kon ke tau he me ko to be ke planis lele. Pe ko ui fo iwai ko ya ko clock. Pe ko clock e sibinga ko ni o ko ne mo ui to o he se kon. Ko ngai CPU ki muini o fu ake gigahertz. Kika uhinga ki biliona hertz uhinga ki sekon. Sai. Ko clock CPU ki muini mai o mo ui tu o biliona he sekon. Ko he auru ko e taha on mo ofu misini o ne whakangofu ai CPU ke ne veteki haparo pare ma matu aki mamafa I ha taimi matu aki wawe. Ai e ko pau ke tau sio ki ai e fo I video ko eni. Ka I ha taimi. Tau ki whafoki ange ufi o CPU.